lang ya lo mai yo sa fa phong ful ne yo chala me na tu pi sa mo ya lai le tu tu me la na ngalo sa mo entertainment usi mai ya la fa phong anga Ua whailo le minista o tupe le fionga Mulipola ana rosa ale molio o ilana sa unonga le whanotanga le palemene le neiva yaso i mai le whātau sanga talo na tūlei mai le whainga malo le whātutu le tu sa mo mutasi o leo watu i titia po o mai ona tongina ai talafu e fitu sumaleiva miliona e pe ona tu i titia ai ia ai talafu sa iaia lo tātu nuu talo ona se e mai le whainga malo ale HRPP o se whapoponga le nei o nei tala. Po malai tupenga we tusa maleiva sfultol miliona tala. Mai tala fo sili atu malevalu sful miliona tala. Talu onto e fatinoina pisinisi o valele tele maltausanga lua ota sfitu. Se ia faa muta loa ia yuni lua odwa lua. Ma oanga fo ia o mea nei o ati na etitele ai tu o noa. Ai o le anganga whaanga e tia, ma le whaafitai ai le alofa o le atua. I te tono le whātau sanga talu o na pale mai le whainga mālo. Ua maea o na tutongi le sili atu ma le fitus fuluiva miliona tā lao nei ai tā lafu. O se tema lua olua lima, sa tutongi mai ai el Samoa Airways le dividend. E tasi le miliona tā lao il tātou mālo. Ma o se taimi mua lea, talu mai le tele o tau sanga o mawai. Pato a mawhai le tātou kampani pa lele o na tutongi mai se dividend le mālo. Ua whaalea ngan whamsinonga ma walunga mōrianga e whaasanga lea i le sunga Nikolao la whaele o se tane mai le whiongo tawhatafa le whapea whamtalanga i whamaumunga le whamsinonga na ia whaafoe na atu le loli pusa saa o lo wanga ia tu ma se uta palapala le na feto ai ma se tasio van le na maliwa se tasio tama lima suma le hiba tau sanga o le matua o soifua ma o le whala velave tu la mai le fio ango malie i le masino Februari le tau sanga se mwai atu nei iso suenga ma maua le itua leo e pe ona fola sia i luma le whaamsnonga e se le sunga Nikolao la whahele o ia lea na mafuai ona tula e mai le whaavelave mana molia fo ia leo le sunga la whahele i morianga o le aweta vale whaatamala lea wa mafuai le maliu pite ane le soina o mau i luma le whaamsnonga na tali tonu ai ma tau nu wai le whaamisnonga i lana whionga whepulea i Amperosa Roma i lana whaiunga e whaalea o ngā i tua inga mamorianga ai ua tu inatu ia le saolotonga a ngā ia la whaele ina ua le mawhai e leo ona au mai mau tutu e lango ai le lato whinaunga o le whaalavelave na mafua ona le whaatamala o le sunga Nikolao. Ua matala nei tua ma ua saoloto le sunga la whaele Nikolao i mai tua inga o le whaalavelave lea na tua ia ai o ia i le maliwa i se tama lima sumaliva tau sanga le matua soifua sa ngā i atu ma whaafoe atu le tawale i taulumanga le whaamisnonga ta ua ai le morimaua Nikolao o loo a ngā i mai o ia i lana i tū e pe ona whai malanga mai ai mai whaleolo anga i mai pia pite iane o le taawale na whai malanga atu o lea na sopo atu i lana lina ma o se i tūna le ma whai ona ia ta ma whai e whaas e sa ili se vahenga tonu o le awala e anga i elon sa lea na ma whai ona tu la i mai le whaare lave wa solofua nei la mo dianga e whaasanga i le sunga a Nikolao la whaile o se tane o le fio anga o tawhatawhai whale a lili. I le whanotanga le palemene neiva yaso na whea i le saunoanga le fionga le minista o Sutusi. Po le taustusi le fionga paunga tala lei paunga. Le tulanga e pei ona iaile mata o pule newspaper le Samoa Observer. Saunoa i le fionga i le minista o ia tonu leo lo unga lue i le po o lo iaile vaenga tonu lo ngafa ma le tulanga o le tuinato li poti. Mo le whaalea o ngā ina leo o lai sene o niso pisnisi. Leo wa tilo masilisila mamao iai. A ngā ele newspaper la Observer lea na ia sau noa ele funtanga le palemene ele newspaper le Samoa Observer ia tuu nei loa ia le tūlanga o le so ona whai o tala le moni. Ina ia whai o matu isuinga laisene e te tau ona comply company ia
mai ai nga umala mo tu la fono lo fa nga yo ia la to fofuanga la tamai nei lawa sa mato kento hina stasio pisinisi ua maua i la to o lo fa tawina le aisa ai ole ma te so ya tu lo foi fa fonga le Samoa ai meser company le Samoa Observer ua tele la to fa salonga lo te fa mo moi la ele sao mai pais lo fe ngo fo fitalai e malia mano o is fantalanga lango ma to e va ia ia le isuinga la sene o le au ti tiro matanga luenga ele te taule vaenga e paua lona ona isu ma to i la fionga mi stau tupe o ia saingia le cancellation e mo terminei fa fonga mai le company la observa tu ia nga nis le fitawi nis se Ua toi avele whātua tuanga o le kāpeneta ma le fionga le taitai o le atunu o i le fionga ia tāwhi sila whai puniu Filipo na te toi taitai ia pe avea ma ofisa sili o le whaptonga o maa o Samoa. O le lua nei o paia inga talu o na filifilia ma atu inatu le whātua tuanga o le kāpeneta i le susunga po le fionga ia tāwhi sila whai. Le pe o na filifilia mai ai i lana ulua i paia inga i le tausanga lua olua tolu se o mai le nei temi le ua lua paia inga ua se e ai e avea o se tasi e whaululu iai i le whaptonga o waa Samoa. I whamomonga le soifonga tautua ma le soifonga na lue o ta sila whai mai le lua fesuma le tolu o mai le lua fesuma le valu sa avea i o se ofisa langolango o le pulenga po le whaptonga o le whaatono po le regulator Samoa. I le lua fesuma le iwa si o mai le lua olu o tolu sa avea ai ma ofisa langolango o le whatonga waa Samoa po le Samoa Shipping Services si o ai loi na filifilia le lua olu o tolu o mai le tamile nei le ua lua na paia inga ua toe filifilia ai e avea ma ofisa sili o le pulenga po o nanga whatonga waa Samoa. Ua filifilia le fionga wui Clarence Nelson o le SACA ma avea ma whamsino sinia le whamsino mawalunga Samoa e avea o se tasi e whaululu pe avea ma komisina o le ofisa o sulwhainga o le whontanga le palemena le neiva yaso na whaalawi lo hai e le taitai o le atunu o ia fo o le li palemia le sunga laula ma le tole o te apala tai vao forces me le whaiunga na utasi ele fina ngalo al kapeneta i le asolua suma le valo le masina se mwai atu nei le ua filifili ai le fionga bui. Le fionga bui le sa whatautia le neiva yaso se tasi o sauninga ma le whailo inga ma le matanga luenga o whamasnonga e whamawai atu ai mai le lua suma le ono tau sanga sa tau tu ai avea o se whamasino i le whamasnonga le atu no. O le nei filifilinga i pe ona whailo ai ua avea ai ma komisino le ofisa sulfa inga o lea ua manino le fontanga le palemene o le awhaho antu le pepa e whailo ai mo le sainia i le ao le malo Samoa e tusai ma lea tu la fono e pe ona whamawina i le whaawai o le atu no. O ni nei tō whinga pe o nou tau mawhai e whaamtalatu le paia o le palemene. O se tō whinga wa ia i lalo o le whaavai o le tātou malo e te tau. Te tau na ia i se i tū tino o le palemene e tau o le komisina o sulwhainga. E leo se kōwhina fau, o se i tū tino fau o le tō whinga na amata mai ai le tātou palemene o le wau lia le ono su whātau sanga. E i tai e lei whaingo whir whirwhiringa o i lato uma na tūsi tālo sanga le nei tō whinga. A alu whirwhiringa e na tō whia ma wha tūlangaina le komisi sa whirwhiri ai. Ma ua tasi vai tapu ai e whirwhirina o le whionga ia vui Clarence Nelson. Ma e le tau maseina fo i le awaunanga le nei tamali i o le tunu. E sa tātou maitawina o le vai aso le nei ia ua whamawai alo ia ma lona tofi whamsino alo ia sinia whamsino ngā silia Samoa. Ia ua tala whiunga tonu ma le teimi o le whirwhiri ai o se komisina o sulwhainga ua manatu ai le kapeneta ia malaua whionga le mamori mai lau whionga le whonga fitalai. Ina ia whirwhiria le whionga ia vui e vea ma komisina o sulwhainga no le nei fo i vai tau. Tau runga tātou tala e whiona tātou mafutai po ila mtanga nei vai aso tātou pila ila sa tātou mtins pa bopo so i fō mea manuia.